mo akwa baby Adom TV Badwam Jumedi so media fear amankwa tamakura seda ye odia emre ni adaje a ode ama yenti mesro nkomo we free ha yentie nya na mu aye pa ene yenya birth and death registry for ewa ha na ne titu ye deputy registrar ora Nicholas Osebonsu ene yenya no ha ye de ne oba bedi enkomo ahwe sede won mo ye wo adwuma de be chen na sei ene de yenya omo awa ha and they also to be an TB death and birth and death. So your work when you register, your work when you register. It's any pay the idea about Eddie Bill. I mean, you knew na idea be. Ora Nicholas, ya mwakwa be. Oh, yeah, na me. Na bibia boko de. Oba de adaroma. E nyame ase papa pa adwuma mu so boko. Oba de adaroma, ni hyehyɛ mu nti bibia akoso. Ya de nyame ase. Ya te sema ye retreat bi. Retreat nso de esi de eda ya nsɛm ahodo bebre ebe pie mu de ye ne ne enye ma yenhwɛ challenges ana okay yaka birth and death na no adwumako ben a oh meda etiefo ne ahwefo ase na machia etiefo ne ahwefo nyina na msa machia won so ye bo se birth and death a se de brofo na ka no ni twi na ne se awo ene owu enti yen ye dwumadie kese pa ne se ye beje obi a yawo no na ya tro ni din na ya info bibia e wo ni din ho ne maame din ne papa din ne bibia na ye de atokrata so na edimu se ampa abofra we onie ne maame ni ne papa ni se nyame to ne nsanso frɛ obi nso a aso ye ne se ye bede saa nipa ne din ye de beto ho ye betro ni din ye betro baabi owu ye bra owu ye baabi a ye kosie no ne we ni nyina na saa niema we ni ye ya ne moa ne se etimi ma ye hu se wo asomasi ya wo unie wo din wo maame wo papa impo se o maame kra ne baabi wo free no ye de ka ho baabi a papa nso free no so se onye Ghana ni so ye Ghana ni ye de nyina ka ho na ye san hyehyɛ we nyina de ma ne ye ne te se edi mu ma ye hu baabi potea wo abofra no betimi afiri ndi me fa ne se bi a me free me maame awo me maame ye maame fa me ho nto ye me maame ye American ni na bi a me papa nso ye Ghana ni a eti ewie na me papa Ghana ni ne me maame American ni no bitu ho say metimi akasa me free me papa but a birth certificate na ye de be ma ono e na be kire baabi pote kra wo papa free baabi pote kra wo maame free ndi se wunyi anasa wo papa pese wo be ye be ka no ho a na bia wakasa wo ye Ghana ni so papa o maame so pese wo be ka no ho a na wakasa wo ye America ni but ni nyina pote ni gina wo birth certificate ne so enti birth certificate ni de ehu hia kese pa oni pa brabom ena se ye wo na oni birth certificate a emre mu no ye nwo because ye nkan won kan eye Ghana abusua no ho enti se ye wo na me ka kire ahwefo se wa uni birth certificate no ye se ye nwo kra ye nkan won kan eyo ho ne san so na se bia obi wu a time bia no ye se o se ye hu ye nipa ye wo Ghana asase so anti se ye beji wudin ye betro wudin no ne information ni nyina no ye wie the some information ni nyina ma Ghana Statistical Service and the omo ye omo population na yi na omo consider sa na ma we nyina ena mo nso a ye tro awufo din ni we ni nyina na to da bia ye hu cause of death enti se ye gada sa ni nyina na ye de ma Ghana Statistical Service omo so timi hu eye yare ekum nipa ni we ni nyina enti ehu hia ya so ye ne de eni ti kra ya to ye din se ye born die de se ye wo na wasan ye wu nti ye ne tro edin omo ye be wo omo ne ya tro mu din omo be wu na nye ne dwumadie no nko so wu nso a until say ye be ma o permit abusua ne permit se mbekọ akosie no emrem no oto emra ne to nsem na akosie obi a oni permit a watomra eno so ya de ba ko a em se ha ye dwumadie nti ema ye ntimi nya niema bebre ye hwe ye nsie ye a eno kra be ebeba ye challenges a obo din no especially a death registration ye wo a bit challenge ho na challenge ni nyina ye wo se obi ewu a Ghana ha no obi ase obi aye obi ade hye but embremu no obi obewu bia no enye busua bia de ye aban de a ubia unye wu pe
enye busua de abaye aban property enti ne sa no unless aban ama wo permit se ubetimi akosie body no ansa na ebia aba abusua no motimi abefa but ya ma ensesan ya ba mu se obi wu ye so wo ya abusua de na abusua fa ho no makosie ye ntro nipa ne din ye hu ne ema nyina enti ese ye dwumadie enti ohwe ye statistics are ye compile a this year say your target of about 800,000 births so see a register and each quarter be no see it me about 25% of that percentage and this year yeah bear 16% of births yeah ko ye nima ye nim say months aka no your programs be bre hihya itimi de ye registration tenru ho no na yetimi reach the target figures no deaf in particular no so your problem kakra say dem sikan or see a register about 400,000 but yetimia ye 9% of the first quarter some register about 400,000 yes muni omawudada ye mumui ni nyina no pese nipa mu sara mo the eso de bia ya na sa na amanfo dwen uni say na nipa ye mu ye what target expected ye nkase ye say expected eye de ye nipa bi aha nti ye dwumadie ni say omo mbewu ni nyina no at least o see etimi tro omudin to ho enti nye say ye bom paye se obi nwu no de mo target da bi ye dwumadie te say obi sabi obi oye efunadaka enye ni dwumadie ni say obom paye se obi enwu na emu but obom paye se na dwuma nkoso ne de mintimi nkan kese ye de ye hwehwe say nyame ya Adom a ena to da bi a ewo so ye wonfaso wum ewo bi ye mfaso enti saa niema ye nyina na ye de hye even ewufo kra ni monyam because obi wu na utro ni din to ho na wo ye we nyina awie a saa nipa na wawu no ya kan no ena wo ye sanso a ebia wo wajapade bi wa akiri se obi wu na uni saa death certificate ade be kwa claim say ya na japade nyina say enti death registration ehu hia kese pa ema ye hu ni say eyiwu eye nibre but mfaso kese wu mu ma ye oman mfaso kese wu mu ma even abusua nipa na wu omo a waja omo akiri ene se wo ko me fan se wo tu kwan akwa abrochire baabi na se wo ko troshem se wo ma mi ewu ana papa ewu so one for death certificate ankwa ye njintum enti ehu behia ena obia nso nim se echina bi ebia ubenya kwanya bi etu kwan ama wakoka se obi bi ewu endi se saade ni si na wan register nto ho na kwanya ne basisie na se okobodi so me papa nti ase a ne ka se fa na certificate bra na wo ye ne dey enti me esre etiefo ne ahwefo se ye momoden na se obi obewu bia no omomodin so oba be register enye din so oba registration within some few minutes more through 5 minutes near your registration na wie near my permit nti ye ka ye nuanem kramofo e bia omo religious and cultural we say no mo fi say be take take time within 5 minutes near your registration na wie as ye nkomo na agina ho no ko but dey retreat akoso edi nti ni retreat no mokọ en challenges wabo bi so de nti ebi ne de hin na way forward nso ye de pacho be da se ye retreat eye na wotwe twam ye na eye modern bo a ye new registrar a wabai eye Mr. Samuel Adom Botwe modern a obo ye a waba as say no person wo share eye birth and death management any the regional registrars any the deputy registrars for the first time into oye sa ofre sa retreat no ema ye nyina ye be share nti ho no ena odan no ho adi kire ye nyina ma ye hu ni nipadua na dream po ene ne ma o ma registry no nti ho ye nyina so ye dan ho adi kire no na ho na beto odwa se na dream po wo ma registry ni se afi eye enam ne so enam eye minister for local government religious affairs so ene common fund say afi omu besi where headquarters kese pa ama registry no e free ho no so omu besi regional offices e ade kese ba ko a said the obodin ye challenges no over the years ye lack those logistics ne sa we say no but wamaya ho ba kese minister so by a deputy minister by chief director by administrator of common fund so by omu nyina but name enye dwaketwa ebe share eye registry na nimonyam abema ya ho ba kese a so hwe niam omudi egu akwan mu a
na je say ye we ni jemu enti omo so aye ready pa say ifri na ekoye bibia ye hia bia no ombe ya amaye ombe ye na emre no aso anesa na say ye wo say ye digital world where they are na mo hoy backlogs books papers ye bia ye brown but me say e bi kura na eni wiase e da so wo ho na mo head office ho kura no say ho na mo yi e ho na e we ho na ase ne ntabo no na say o masisem nti e de ne ye hamponi headquarters imponi ene mo ne regionals no kwan be ne ye fa so a ye ka bomu because e bia na obi wa ha obi wa da region bi say bi oba headquarters ansa ne ye kwan be na mo fa digital iso na mo handsome oh yeah that's it the ya sisi e ne say ya automate your system no nya Adom ye nya mo akakra free World Bank sisi na first no ye hwe yen service na ejina faako ba sisi ye kan nyina bom sisi we registration ya sign introduce tablet digital registration intente say first na obekọ na ye trotro we say ye wo akwala bi obabi a ye officer no kọ ho a okita ne tablet obo information na no abo akoye system nim they say the yetimi aye system they say certificate first no na just say they okay ye registration trotro say ye wie ya ye boy ya na eco system they say into more hospitals who na say na mo ye no say the ye wo baby a ye wo hospitals ye wo district assemblies and even ye sign wo registration centers na new registrar ya wa ben so born home modern class or besin ye mu more because ye hwe sa UN convention na a Chesenka population be a 5,000 be a registration center. But you check the whole Ghana, you were only about 500 centers, of which you're saying here be 7,000 centers. Now, new registry, any are buying any ministry or masha holding pass or be massadi in no a reality. In Tomo bomb homodin, to say, Nidia, baby, your programs be brea, ye, say, a bit to me, a richie mothers, no. You be to say our mass registration centers are ye drew baby especially May ye movie call house to house akwala bia ya woni bia na ya troni di nti e pese ye capture obia or time na say no so obi an register ne ba ono de no ebeye no be that as this are some case here ho so obi an register ne ba de di nkan eye mrato because UN convention it say akwala bia na right say ye betro ni din niam na birth certificate enti awo for say one register oba the first human right no one fanya adwuma obuso enti eno kwa no e asem kese so utu kwan kwa amane a we ni bi ni honom ye wo akwala na na register because that is the first right so na na register yes anything as say new registry abase opese obiebie ya taban mu ko ba bia nti ye wo akwala na eno na ye hu adwuma ye friend target registration ye started but say ye bebiem ye ne Ghana Health Service for ebe kan no cre ye ne o maka abom kwa ya shase nti ye wo akwala na ye omwin card na say ye wo om ye the information bia hwemu a ombe fail nti o fail ya na o mate dia brain e ho na ye issue certificate na ma now can digitalization no say issue ya na afi ya issue certificate na ma because more than months am doso Mr. Nicholas you go see e bless you be start to yan safro yeah that's a part Nicholas o say bonsu I deputy registrar birth and death and I yete no enka common doors Mr. Yan register ya wo ya register kra no because nka US na why ho na be enso so o de Ghana de office ye mpo acho esi register na tumi aboa ye kwaba mo foforo ho ye ba e beto so